Amajingo gemyeze birhati embuzi zirikuhingura omumbeko 5 okurugomba hinji ahabyaro nke Kyansaho bwabya Kikone A na B Kiduburi hamwe na Kichuna omugombora ya Rwengaju nizo zifire ngu Kabaro district tutungira mu burwaire obutakumanywa especially mu Rwengaju sub county rundi ekumanyibwa nka Modo sub county. So oburwaire bunu I am told Bwakamara almost 1.5 months. Kandinywe I have just received 2 or 3 calls ebiro satu enyima kandi bangambira nko kuburwaire bunu buliyo ne butabaniza embuzi zino batugambira ngo zikaruga mu black baitu nindora research ne tugambira ngo over 500 goats undi embuzi nkabukumbi 5 za kafa n'izindi nyingi zirwaire okurugerwa harbone Karamaji nashobora ngu embuzi ze zikabanza zayureka obwo kureberaho obwo kufuniza hamwe no korora otireho emiziga okwiruka mu meisho otireho okwirukana eshagama kandi amajingo gebiro 3 zafa nkabanyine embuzi 100 hambuzi 100 embuzi 30 zona zifuire zahwaho kandi embuzi 10 ezinyakuloho nazo ni hoija esaha yona nizifu so kikumanyisa embuzi 100 zona zifuire tinkuibara endwale enu ekayijeta endwale enu temanyirwe habo kuba ba dokita bona babuli mulingo bayizira hano bakozire kiba kusobora baitu kujanjabwa kulemere. Oliver Karamucho ondijo omutunji w'embuzi nashobora ngu oburwaire obu bukabanza kutaha omugombora yabo obu ab'ekitongole kya Black Uganda babasegaba embuzi okuruga mu district ya Soroti ahabina by'eminyeto omugombora ya Junka gumwe ahamuringo ogwogarura abantu babutosha bagabira abantu embuzi aba Black bakabagabira embuzi twora ngwezo kubanza zikaija zona zikafuera mu motoka hata hwaho nka wiki ibiri kuja kurangu balesire embuzi zindi bazigabira abantu bagabira abana ibabange embuzi bayithate nambere tubere ntulisiza hamu ebyaro byone byabwabya bukoni nka hona embuzi zatandika kufa ezange zikaba zikyali nyomezi na naiba wangu guna bakamugabira hati embuzi zitandika kufa ebyaro byone byabana ibabange bone embuzi zifire mune mbuzi 10 mbuzi 5 mbuzi 2 buli muntu wena ferire mbuzi anyakule mu cyaro Kyansaho muno na Bukoni. Karamucho nashobora ngo bamwe omubatunji b'embuzi abateganisibwe bakabatire sente zabo zibahire omu PDM omukugura embuzi okwirisa burwiro obu obwakabi butakarebirwe atyo yashaba government ku etaho mu nshongezi okubahwera taro habali bahire sente za PDM bazita mu mbuzi na hati embuzi zoni ferire kimu hati ntusaba government yatuyambe eyongere tuyukirwe mulingo guone rundi aba Black abasasule embuzi yezi eboka muhanda undijo mtunji ateganisibwe nashobora ngu burwiro bukajanjara ahabwa abantu okurisiza hamwe kandi butyo bwakwategombora yona bwitembuzi n'entama bona ababire bagoborire aha sente za parish development model na nabandu bona abahinji n'abatunji baferwa nashobora ngu oburwiro bo buriyo n'obukokosa ebyenkurakurana eyabatunji. We have been affected very much economically, socially and spiritually. Economically, you find you call a veterinary doctor to come. He treats your goat. After treating your goat, the goat dies. If it is pregnant, it dies with its babies, and you make a loss of the babies, you make a loss of the goat, you make a loss of money. Omurukiko rwashitamaha gombore ya Rwengaju abatunji ababine kiniga kingi bashabe bembezi babo kubarondera akabazi okubajunjiro gwenya bushatu cyaba kitari nabo tubarukwija kubakombya ahakaruru. Asaba Franka ariyo muhezi wa RDC wa Kabarore yashobora ngo ofisi yatanchiro kuchondoza ahanshonga zo burwire bw'embuzi okubwatahira umugombora ejo butachebirwe. Itonka ofisi ya RDC tuli nturora tuli ntukora research ntunda kurora noha embuzi zunu yazikirize kwa Nstahamu district noha rwaseningire kwa Nstahamu district abantu banu bakabaha bakatunga information ya kumara
kurangwa embuzi zino nizirindwa. Aitwakorera amakuraga bwebembezi bwa district ya Kabarore babariyo nibagambaho n'ababraka Uganda abikwatirine no kuhaya embuzi ezi no kuchondozo mu nshongeji kuri kugenda mu maisho. Amakuraga gakushakirwa Justin Nyakaisiki omuri Kabarore district ahabwa Tayari West. Ebare Nyakaisiki